Mwiriwe neza mwe mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne ya Nine Media. Nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero byaba byiza ariko ejo bikaba bibi, ibyo byose no kubera Imana. Mukomeze kubyihangana. Iminsi ntagwana rero nuko nyine biba byagenze, ariko tubizeza cyangwa twizera ko Imana ari ishobora byose, nibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Amakuru yacu rero uyu munsi arakomeza kugenda yibanda hano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse twambuke no hakurya y'amazi twumve icyo amakuru ari kugenda atubwira, twumve icyo amakuru ari kugenda atangaza. AFC M23 rero yasobanuye impamvu itigeze yohereza intumwa yayo idoha muri Katari. Turagaruka tuze tubabwira impamvu itegeze yohereza iyi ntumwa yayo. Turkiya rero, muri Turkiya hakaba havumbuwe umujyi A1 ukomeye cyane munsi y'inyanja, ushobora kuba wahakana cyangwa se ushobora kuba wagira ibyo uhindura ku nkuru za Nowa zigenda zivugwa muri Bibiliya, nk'uko bigenda bigaragara ko Nowa nyine umwuzure waba warateye ukuzura isi, ngo hari byinshi izi nkuru zishobora kugenda zihindura. Amerika rero yakubye kabiri umusoro ku bicuruzwa bigenda bituruka hano mu Buhinde. Birumvikana ko Amerika ikomeje kugenda yigiriza nkana kuri iki gihugu cy'Ubuhinde. Muribuka ko ubwashize yari yavuze ko yawushize kuri 25, ibyo rero byazamutse ikuba kabiri. Inkuru zacu mu buryo burambuye turaje tubikurikirane mu kanya twumve uburyo bihagaze. Tugarutse rero ku makuru yacu arambuye, hari icyo bari kugenda tubwira, avuga ko AFC M23 yasobanuye impamvu itohereje intumwa hano idoha muri Katari, iri kugenda isobanura impamvu itegeze yohereza uyu muntu. Iri huriro rero rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryasobanuye impamvu ritegeze ryohereza intumwa yayo hano idoha muri Katari kuri leta ya Katari, ikasobanura ko itigeze ihabwa ubutumwa, ikaba ariyo mpamvu rero yaba itohereje umuntu ihagarariye kuba yajya hano i Katari muri Doha kabisa, nkuko biri kugenda bitangaza. Tariki rero ya 19 Nyakanga 2025 AFC M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, cyangwa se mu buryo bwo kugarura hano muri Kongo, bakirinda intambara, bagahagarika intambara, bagira ibyo bumvikana bayifashijwemo ni leta ya Katari, ariko ibintu bikaba bitarigeze bishyirwa mu bikorwa, cyangwa se bakaba batarakomeje kubahiriza ibyo bagiye bumvikana. AFC M23 ikaba yaremeranyijwe na leta ya Kongo ko hari abasirikari cyangwa se hari abaturage, abafatanyabikorwa bagomba kurekura bafashwe na leta ya Kongo, ndetse na AFC M23 ikaba yarekura abafatanyabikorwa cyangwa se abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ifata, ikaba yabarekura. Ibi byose rero ngo ntabwo byigeze bigenda byubahirizwa nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Umuyobozi rero wungirije w'iri huriro Bertrand Bisimwa mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa 7 cyangwa se kuri tariki ya 7 Kanama yagize ati ntabwo turi idoha kubera ko bategeze baduha ubutumire cyangwa se bategeze baduha ubutumwa. Bisimwa rero yagomeje kugenda atangaza ko leta ya RDC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itigeze yubahiriza ingingo kabisa, ingingo bagiye bagirana, ingingo bagiye bumvikana zo guhagarika imirwano, ngo ntago iyi leta igeze izubahiriza nk'uko agenda bitangaza. Avuga ko ingabo z'u Burundi ndetse FDLR na Wazalendo zikomeje kugenda zirwanya aba baturage b'abanyamurenge, kandi bagatangaza ko bari kugenda bakora ibintu bitari byiza hano muri leta, muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ko izi ngabo z'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda bagabitera. nk'uko mugenda mubibona no ku mashusho, murabona ko abaturage kabisa bari kugenda bahunga bava mu byabo, basiga imitungo yabo, basiga bagenda bahitsa abana ku misozi, nk'uko biri kugenda biragaragara ko izi ngabo z'u Burundi ndetse FDLR na Wazalendo zikomeje guteza umutekano mukeya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko uyu Bertrand Bisimwa yakomeje kugenda bitangaza. Yagaragaje ko rero ibi bitero bishimangirwa rwose, cyangwa se babishimangira neza ko iyi leta ya Kongo ifitemo uruhare, ko ikomeje kugenda ifasha aba bantu, cyangwa se iterwa inkunga n'izi ngabo zindi zirimo ingabo z'u Burundi FDLR ndetse na Wazalendo, kugira ngo bakomeze kurwanya aba baturage ndetse aba banyamurenge hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi rero ba AFC M23 bakaba batangaje ko
iyi mikino nagomeza kuyikina kabisa bitazamworohera, bazazamuka ni Kinshasa bakahagera, ariko icyo bifuza ni ugukurikiza icyo icyo iyi leta cyangwa se leta ya Qatar igomeje kugenda ibabwira ko bakwiye kugura amahoro hano muri iyi ntara, bagahagarika ndetse n'imirwano, ariko ibyo leta ya Kongo ikaba itari kubikozwa nk'uko biri kugenda bitangazwa, nk'uko biri kugenda bigaragara. AFC rero yatangaje ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itigeze irekura imfungwa zirenga 700 zirimo abanyamuryango b'iri huriro ba FCM23, nicyo ikomeje kugenda ibashinza igaragaza ko batigeze barekura aba bagabo. Tugarutse ku nkuru yacu rero iri hano muri Turkiya ari kubica bigacika, nuko ngo havumbuye umujyi munsi kabisa y'ikiyaga gikomeye kiri hano, cyangwa se ikiyaga kirekire kiri hano muri Turkiya, ngo hashobora kuba havumbuye umujyi iri hasi cyane munsi y'inyanja, ukaba wararengewe n'amazi, kandi bikaba bivugwa ko ibi bintu bishobora guhindura byinshi ku bivugwa ku nkuru za Noah. Biri kumvikana rero ko nyuma yo kuvumburwa k'uyu mujyi abantu bari kugenda bashaka kugira ngo bazimize cyangwa se bagire ibintu bahindura ku bivugwa ku nkuru za Noah. Nkuko abantu basanzwe bamenyereye, murabizi ko tuzi ko Bibiliya hari icyo igenda ibivugwaho, bivuga ko abantu banze kumvira kabisa hano muri Bibiliya, bigatuma Imana ngo irekura umwuzure cyangwa se irekura imvura ikagwa igihe kinini cy'iminsi igera kuri 40, bigatuma aha hantu ngo harengerwa. Rero ngo hakaba hari umujyi wavumbuwe hano munsi kabisa y'inyanja, umujyi ukomeye cyane nkuko biri kugenda bigaragara hano ku mashusho. Murabona ko hano munsi hagiye harimo amazu, hagiye harimo ibisigazwa by'amatongo byaba birimo. Rero ngo ibingibi bikaba bishobora guhindura byinshi kugenda bivugwa hano muri Bibiliya. Umukinnyi rero ngo wa filime ukomeye cyane aho umunyaturukiya Tosen Sari mu 1997 yavumbuye umujyi munsi y'ikiyaga cya Van giherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu kabisa, niho ngo yavumbuye uyu mujyi. Ibi ngero bikashobora kuba byahindura byinshi ku bigenda bivugwa hano muri Bibiliya. Rero ni ukubera iki bari kuvuga ko hari byinshi bishobora kuba byahinduka? Ngo ni ukubera ko ngo uyu mujyi ushobora kugira uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire abantu bagiye bafite kuri Bibiliya. Uyu mujyi ushobora kuba wavumbuye hano munsi y'amazi, ngo ushobora guhindura byinshi kuri Bibiliya cyangwa se ku byo abantu bazi kuri iyi nkuru yo muri Bibiliya. Ibimenyetso rero ngo byagaragaje birimo inyubako nini cyane iri hano munsi kabisa munsi y'inyanja, imihanda, ndetse byerekana ko abantu bari bahatuye nk'uko biri kugenda bigaragara. Abahanga mu bisigara amatongo bavuga ko uyu mujyi waba waribasiwe n'umwuzure ukomeye hagati y'imyaka ya 12 ndetse na 14 ushize, mbere cyane y'umwuzure wo ku gihe cyo kwa Noah. Biri kumvikana kabisa impamvu rero ngo yaba yarateye uyu mwuzure ni iki? Ngo ni ikirunga gikomeye cyane gishobora kuba cyararutse ngo cyamara kuruka ngo kigafunga iyi nyanja cyangwa se kigafunga inzira z'imigezi, ngo hanyuma ngo umugezi kuzura cyane ukazamuka no hejuru, gukaba ari cyo kintu cyaba cyarateye umwuzure. Bakaba batangiye guhakana ko umwuzure nkuko tubizi ko uyu mwuzure wo kwa Noah waba waratewe n'imvura cyangwa se waratewe nuko abantu baba baranze kumvira Imana, bamara kwanga kumvira Imana ikabateza umwuzure. Ababo rero birumvikana ko batangiye kugenda babihakana, kuko bari kugenda bagaragaza ko bari kugenda bagaragaza ko uyu mwuzure utatewe n'imvura, ahubwo watewe n'ikirunga gishobora kuba cyararutse, hanyuma cyarangiza ngo kikaba cyafunga inzira y'aya mazi, hanyuma ngo zikaba zatuma amazi ngo azamuka akarengera inzu zari ziri aha hantu, nk'uko bari kugenda babitangaza kabisa. Rero murumva ko tugeze mu bihe bitoroshye. Abasenga musenge, nkunda kubibabwira nkavuga ngo musenge ko kubera ko ibihe tugezemo ntabwo byoroshye, ntabwo byoroheye abantu bari kugenda bazana ubwenge bwinshi aho bashaka kugenda bahakana n'ijambo ry'Imana. Biri kumvikana, ariko tuzi neza ko Imana yo izirwanirira, Imana izirwanira ntawe irusha amaboko, kuko turabizi neza ko Imana ishobora ibintu byose kabisa. Inkuru rero tujye kugarukaho ni inkuru ivuga ko Amerika ikomeje gufatira ibihano bikomeye kabisa Ubuhinde, ibushinza kuba bwakorana cyane n'uyu mutwe cyangwa se n'iki gihugu gikomeye kiranga kiri kugenda kivugwa. Amakuru yari kugenda atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubye kabiri umusoro ku bicuruzwa bituruka hano mu Buhinde agera kuri 50%. Urumva ubwashize Amerika yari yazamuye umusoro
ushyira kuri 25%, ariko Perezida Donald Trump ngo akomeje kubona ko ibyo bidahagije kubera ko Uburusiya ngo bukomeje gukora cyangwa se Ubuhinde bukomeje gukorana cyane n'u Burusiya ku rwego rwo hejuru, babacuruza izi peteroli ndetse n'ibindi bikoresho, kandi ibikoresho babacuruza bikaba biri kugenda biva hano muri Amerika, kubera ko rero ngo Trump yashyizeho ibihano by'umusoro wa 25% ku bicuruzwa biva hano muri Amerika, ngo Ubuhinde bwabonye ko ntacyo bivuze, nabo bahita bazamura bashyira kuri 25%, Ubuhinde bubaca amazi. Rero byarakaje Trump cyane kubera ko ngo Ubuhinde bwakomeje kujyana aya mapeteroli ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye babijyana mu Burusiya. Ibyo byarakaje Trump cyane, bituma ahita kuba kabiri umusoro awushyira kuri 50%. Urumva rero ntabwo byoroshye, ntabwo byoroheye Ubuhinde rero nabwo bukaba bwahakanye buvuga ko bagomba gucuruza cyangwa se bagacuruza n'igihugu bashatse, kubera ko nta mahame cyangwa se nta mategeko ahari abakumira kudacuruza aho bashaka. Bakomeje kugenda rero babitangaza ku kwinangira rero kwa Trump ngo byagize ingaruka zikomeye ku Buhinde kabisa, byagize ingaruka ku bucuruzi bw'Ubuhinde, kuko ngo Ubuhinde bwagize igihombo gikomeye cyane kubera ibicuruzwa bagomeje kugenda babizamura. Byitezwe ko rero cyangwa se byitezwe ko iki cyemezo kizashegesha ubukungu bw'Ubuhinde kuko Amerika yihariye 20% by'ibicuruzwa byose by'Ubuhinde byoherezwa mu mahanga. Biri kumvikana ko ibicuruzwa byose biva hano muri Amerika bigurwa n'Ubuhinde ihita ibyohereza mu bindi bihugu byihariye 20%. Bivuze ko ibintu Ubuhinde bucuruza cyangwa se bujyana hano muri ibi bihugu kabisa byihariye 20%. Urumva ni ibintu bigoye cyane. Hagati y'umwaka rero wa 2024 ndetse na 2025 Ubuhinde bwohereje muri Amerika ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 86.51 by'amadolari kabisa. Birumvikana n'amafaranga menshi. Biri kumvikana ko Ubuhinde bukeneye cyane Amerika kuruta uko Amerika ikeneye Ubuhinde, kubera ko Amerika yo yaguze ibintu bingana na miliyari 45 na 33 by'amadolari. Birumvikana ko ikinyuranyo kirimo hagati ari miliyari 41 z'amadolari. Nicyo kinyuranyo cyaba kirimo aho hagati. Biri kumvikana ko rero bitewe n'amafaranga cyangwa se bitewe n'ibicuruzwa biva mu Buhinde bijya muri Amerika biri ku rwego rwo hejuru, Amerika iramutse itaguriwe Ubuhinde Ubuhinde bwagwa mu gihombo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Ubuhinde bushaka kuzashyira umupira hasi bukareka kujyana gucuruza ibi bicuruzwa bibujyana mu Burusiya, kuko Amerika niko iri kubyifuza. Amakuru yacu rero uyu munsi yarayo ngayo, twizere ko mukomeje kugubwa neza kandi amakuru yacu nakagaruka.